Amasan tun ni khon hi chi YouTube channel hin ve jo se kazana salam kain bole tun ni kho a hi kang sunga hung to kaji na hepu ta tilun kim to amza khong kheu lim hun ding a hi en abula pana achai na chan en vet pi diven ka hung tawe mi jo se na pu denomination tampi hum ta jo na ho bung tamin ke sa ta na loi tum na baptist hi a presbyterian hi a chile baptist sungan cho azat zat ta cho na pu ai la mo hin apt agial ham la khe telo ho bung hi khat he ti chu asim jasim do tho diu na ai wanga khatna ki kan khoma khatna movement building christian movement khat building ti hina tu chana hi plan umlom je khe pon jong la pha hin ki bol do lo lai na pu ho bung khat movement he he chi a chu ho bung khat movement hi ho bung khat thu hi nangin hi chi ho bung khat cha hi ho bung khat chi ti ding a hi ti khat ne na pu nei sei bi la chun ka dei jo ho bung khat ti ki se yong chun ho bung hi khat gal walam pu ti do a chu na a ti do cha ai le ti chu hi ti le chu ma ti nan do tiang le chun ne di wat chu denomination kiti hi english chu na denomination kiti pu chu ho bung khana chu the lo chu the lo chu na cha chu ama ho chu denomination nan he di chu denomination nomination ki ti le chun til khat chu akilam do ti the ya denomination ne ti ting le chun ho bung khat chu ala lo chu ho bung khat cho ala alo wa mo atumana de adon chia am ting le chu chi pen chu adi ding ham chu ke thalo ke he ji talo cho pu kho mun khana di cho thang khana cho hilaya he te ka na kuki christian church a uma hele kho kha chu kuki christian church a kai le na aban chu in tbm khana kai ding aban chu believer church ham khana kai ding na aban chu independent a ki khom ti chu thang sung kha dei wanga chu na atum be a mai ta cho chalai chu min mi pi hin a he thim lo cho lai chu mi pi chun asim ding lo pi chu ho bung ki ti chu pathin in sung ti na ya he chu pathin in chung chu ni yong e the lo chu pathin in chung chu khadi ya khat ja chu baptism presbyterian te a ki sei teng chun me na ngai to na bo le ta a chu ho bung ta chu hoi jam ke thei ta ya chu baptist iti teng le chun achanga ama la ma koi ma so wa au bung khat jai le chun tu ga din ku kyo chu christian 11 ho bung ki ti khada chu di chu iti di le adang chu ka dei pui ti nai lo a pao ya chu na a pao ya chu bu ku kyo chu ho bung ki ti ya christian church hi chu nao chu christian church ki ti chu khat chu na ale koi nami bam ti le ku kyo ai ve ti na ding a chu ku ki christian church ki ti chu ale ta chu naga christian church apat na mina chu koi mi ham ti na chu christian church sei ting chun khat ta chu ki hom su ke di chu e ki hop su ke ni ding pa chu I bol lo chu ki bol lo ya asuna pu ta chu iti I bol di hom ti le e jo ki sei le ki nil na be man nei di ya chu ki phung do lo ya sa chu e ho na sim di lo pi chu ku ki hi ba inamu chu Christian hi ba
ai le church khada yu ta chu ya Kuki Christian Church ki ti le Naga Christian Church ita chu che di chu Christian Church ki ti chu khadi chu ai le koi la mam ti le Kukyo la ai ting de Kuki Christian Church hi ding Tangol Christian Church hi ding Angami Christian Church hi ding ita chu che di chu apat na min chu koi hab koi ni bab ti na ya te la ham ti chu sei do le na po Christian Church sa ta Christian Church ho ni bo lo bi chu ne nge pu chu miem tam jon ki he thim ta lo na a chom chom hong ki phu do le khanin he chi se ho ke si sin Kuki Christian Church he denomination he ti loi tam ta cho pu chila he na Kuki Christian Church denomination na thei thalo Kuki Christian Church tia ai sei le chun Kuki hi jo ai ve ti na ya na Christian Church ki ti jo min ta chu Christian ti le ta san Jesus Christ ta san ho na Christian Church ya koi nam hi ba ti le angami hi ti na dinga te ka me le la le me te Christian Church ya ta chu chi di Nepal Christian Church na ta chum di ta chu ta mi tam zo en pu loyal gol hot i ke hoting ala ipi ho bunga na kai ham na ipi ho bunga no ham English pa in dole ipi denomination na ham ti tam ji cho e cho hot bang hi hung ki do phala chun khatwe vile chu in jong chun an ki don bu ja Christian Church a ko me etile amozun Christian Church a ko me ti chu denomination a gel ki jiu ta cha ni chlai chu mi pi hin ke ha thim ta lo na Kuki Christian Church kai na ti yu ya na ale nang la ja na do ti ngun la ma chun ke chu ao Christian Church kai anti te chu apat na pa chu ipi nam na him ti na ya Christian Church chu sa chu ki sim thu lo pi chu chlai hi kin tu a nangin KCC Kuki Christian Church min nan put sa na pu ipi ja nan bol ham ti hi mi pi jong a het no me ana nang chun denominational divide na bol hello ai wanga Kuki hi ven Christian hi ve ti hi phot chit na dinga na bol he ana ya sa ta chu yon ki sima ki bol hello pi chu Kuki o chu Christian Church ka ta ve kiti tabang chu ya chu amin chu apat na pa chu koi nam name ti na tabang ya Christian Church kiti chu la sa chu nge ne kan te na chu lai chu chlai chu ka het khan de jo Kuki chu mi pi na a pheng changa chu ma o bungum da na ge lo chu to a kang bu pi se ong i ga ve na hele na like Kuki Christian Church elai munin sendra inei unna athang ga ve la KBC langai ve la independent na langai ve la TBA na chu mi men ki bol tu ngani ta chu a sa pa chu ki da a tha ki hol na tha ki sim do ta bang khana e oi na pu nang bol dan hi nang lunggel chu za chom nga ka ken kal lunggela khat he nangin KCC ti a min nan sa lo na he Polin Athens copy aga chia cho mu lo dinga mu thelo pathin dinga mai cham na sim wa chona Polin mu thelo pathin no chu tuni ha ken kain pu du he ti banga chu Christian to hill ahung thuna gospel ahung thuna chu baptist hin pojong le na baptist missionary hin pojong le Kuki hi ta jo chu Christian Christa to hill isan wa Christian hi ta wa hele ikai na hu in khana ikai hom wa hele KCC Kuki Christian Church dia ikimin vol hi jinge tia hena na sa hi dinga ka gelin din na ichi tai lo wa chunangin bidoi khatne ya na sa ong le them che khet ega sei pi bidoi chu mo ya am dam kai su ta sa no le Christian ni wa a Christian chu koi loi nei ba koi nam na yum ti na ta ba ma Kuki kai be iti ya Christian Church ki ti jom sa chu me me na sim thu lo pi chu pathin in sum chu pathin in sum ya na to he
iga vet venale i society o nam udi de hi pathin in sung chu I hop khen gam udan wa chi 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 tabang khana chu di lo chu ya chu tun ni kho he ta on ke CCTV na go bangin NCCTV chu na na ga ti chu amenu ya Christian Church om sa chu ne nge na bo to di pui ne ti lo diu na I mean hello abolia agilo mana abole lo pi chu ama sanga chi tanam ya chi anung te ki yu ya KCC bang ngin je na bol khilo ti sa nga chu adi chu na bol le min he ma sanan yu pe pe de ta chu ita ko ji kai be na wang ne ti di be ti na chum de lo de talo na to a chu adi pa chu isai do le an min a he na la na he lo khat mi thil mi na bol ho chu yu yu ya na yu chu be le pe bol na hom ti chu in he do para chu ama ho ayong hello yo ayong hello pati na chu Christian Church ke ti le chun pati na ta chu Christian in chung chu na pati in chung chu nge na he pu cho chu mi ya trai na bol khilo ta na bol di ve ka ti yong mai lo ngai lo mi chu na ta san du yo tan vet le ata san teng le chun bon cha he in chung ka di ta chu pati in chung yi ba ku kyo la an pha teng le chun ku ki Christian Church ti ya Christian Church om sa chu ai le abo la ju ho group yi wa chu kyo he ku ki ka he be ti na ta bang chu Christian Church ki ti om sa chu e wo ni bol do lo ata sen ma so na bol do yo lo Christian Church ki ti om sa chu ne ti na nge he pu ka he thein e chan chun nga ta te na pu na sei chu ki chi sial jing a ve zo si jong I piham Christian khat hi wa ku ki hi wa Christian hi ve ti he chit na dinga ong ki se hi in a ve zo si na I phat chom video ka ta sanin e chan chun ki hodem na na chai taw te